During our caregivers event in Ithiani, a few mothers stepped forward, eager to share their personal stories. These heartfelt testimonials are a reflection of how the Stella Mengele Foundation has impacted their lives, their children, and their communities. Let's hear their voices of hope and transformation. Kwa masiro makwaneta penina ni wa Mutua numite Kitui West kwa Mutua nguni nye ni umwe katika alama alikie kikundi nekia Stella Mengele Foundation na nalika kikundi nekene dhitwa kena utavyo mwingi muno pyo balani kitumi yake nyene tha weteta yingi pyo onangatho kwa nyambaka muzee wakwa ciana ciakwa kuma nalika kikundi nekene dhitwa ngwana mauseo kwakwa maunende nesa nekwithwa nena manye nesaki kana nyeninye muthoko wa musi wakwa twende nesa nena bika ukiresa ciakwa itelemete kutelema mutumia wakwa na ndaenda unenia kuma ila nalikia kikundine mutumia wakwa ende nesaki nekwithia au kan December nucio kaingia kuka inge mwai wa kele na ndana yakina musi mwai wa kele anoka December to December niki nekwithwa nenethi wa weteta yingi ndio munenge muwo ende nalika kikundini na bunde ciondo ndala kwikala na musee na ciana ciakwa ndene teta na twende nesa kuma onandika kikundini Stella Mengele ni kwa pongezi nikwitha no ndena kutubundisia maundu mengi mena ibathukanganio makutwaka ithie na kwa kamisi itu bamwe na family.